Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишукур Ажы Нарматов. والله سبحانه وتعالى يقول جرتقنا الله تعالى كلمته من القرآن من دايد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله كتر السلردن دايد قدر barkыңарды көтереді даражаңарды көтереді кімді көтереді الذين آمنوا منكم сілердің араңарда имандылардың даражасы имансыз менен тең болбойт ешқашан. Кейде урматтуу мусулман бир туган сен дин окуган инсандар же дин жолунда жүргөндөр намаз окугандар кейде башка адам алды өзүңдү кемсинтпегин. Кыйын болуп юрист болсун, академик болсун, башка болсун, даарат алышты билбегенден кийин, истинжаны билбесе сен менен анын алдында өзүңдү кемсинтесиң. Мен кыйын болсун, даарат алганды билбесе, гусулду билбесе, адал арамды билбесе, ал ким? Кандай? Ошондон урматтуу мусулман бир туган, кейде намаз окуган адам же иман ислам жолда жүргөн, өзүңдү эч качан башканын алдында кемсинтпегин. Сен Алланын кулусуң. Кудайыма шүгүр сен жок дегенде даарат алганды, гусул кылганды, жараткан Аллах Тааланы таанып сажда кылганды билесиң. Ал ким болсо болсун. Мен кыйын болсун, жаратканды таанып болсо, Кудай Таалага бир сажда кылып болсо, Субхана Раббиял А'ла. Тазалык менен эскерем, улуу Аллахым, сен мени жараттың. Мен сага чекемди коюп сажда кыла албаса. Же барып истинжа кылганды билбесе. Аллах Таала силердин араңарда имандуулардын даражасын көтөрөт. Имандуулар андай боло турган болсо, бир имансыздын алдында өзүңдү кемсинтпегин. Кудайды таанып алган, жаралуудун максаты эмне экенин билбеген адамдын алдында эч качан өзүңөрдү кемсинтпегиле. Валлазина утул илма даражат. Аллах имандуулардын арасынан илимдүүлөрдүн даражасын дагы жогору көтөрөт дейт. Wallahu bima ta'maluna khabir. Аллах силердин бардык кылган ишиңерден хабардар. Мужадала сүрөсү 11-аят. Имандуулар бар экен, имандуулардын арасында илимдүүлөрдүн да даражасы жогору болот. Андай боло турган болсо, имандуу инсандар илимге умтулушубуз керек. Илим алыш керек. İnsan Allah Taala'nın aslında her birimizden tutkan ordumuz var eken, özümüzün makamımız var. Bu yerde adamlar senin mingen maşinene, akçana, baylığına karab bağ vere turgan bolsa, Allah Taala'nın aslında senin darajan Allah'ın kitabından bir ayet bilgenin darajası başka, iki ayet bilgenin darajası başka, üç ayet bilgenin darajası başka. İlim ilimine jaraşa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karagız. Süyüktü peygamber mınday deydi. Peygamberge bir salavat. La burika li fi şemsi yevmin lem azdad fihi min Allah ilmen. Men jaşagan günümü Allah bereke verbesin. Al günde men ilim menen dağı ilimden bilimime bir ilim koşulbasa deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menin jaşagan günümden günüme Allah berekesin verbesin. Eğer al günde men ilimden dağı bir fayda algan bolbosam, aşıkça dağı bir nese үйрөнгөн bolbosam deydi. Kara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günüge bir ilim alığa ündöp jatat. Men tasava yevmuhu bi amsi fa huwa maghbun. Kimdin bugünkü günü menen keçeki günü okşoş bolup kalsa. Keçeki günden başka жаңы nerse үйрөнгөн жоксун. Жаңы bir nerse okugan joksun. Keçeki günü kimdin keçeki günü menen bugünkü günü okşoş bolsa al jaşoodan utkuzdu deydi. Emi bul hadisin ulansa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la burika li fi şemsi yevmin lam azdad fihi min Allahi qurban. Allah Taala menin jaşagan günüme bereke berbesin, atkan tаңыма günüme bereke berbesin. Al günümen Allah Taalaga sooп iş menen, ibadat menen jakınday albasam deydi. Emi kurat, Allah için emne kıldım. Kerek bolsa jatkan jerimizde keçinde barıp жазып koyok. Men bugün Allah için emne kıldım. Dinim için, Kur'anım için emne kıldım. Ahiretim için bugün emne kıldım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emne deydi? Allah menin jaşagan günüme bereke berbesin. Oşol günde men Allah Taalaga ibadatım menen, sooп işim menen Kudayga bir jakınday algan bolbosam deydi. Ayvan siyaktı jep, içip, kumarın kadır gün ötse boldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinini düşünür, fakih fiqh degen dindi düşünü degen söz. Fakihun vahidun aşaddu ala şeytan min alfi abidin. Şeytan üçün min ibadat kılgan, min kişi ibadat kılat eken. Kulçuluk kılat, namaz okuyut, sooп iş kılat. Min ibadat kılgandan körü bir dinini düşüngön ilimdүү adam şeytan üçün oğurrak, kıyınrak deydi. Bir adamdı ilimdүүдüge şeytan üçün
1000 адамнан көрі бір фақих динін түсінген алым орырақ, қиынырақ дұшман болады дейді. Ибн Мажа риwayat қылған, Ибн Аббастан болған сахих хадис.